Voini zoni somni panga kumsang ni somni pali thole ni ani a in zawain chibaile vekule voini somni panga tharu kumsang ni somni pali tlaidar thumle achan vevel khan Tiau lui zo khothar balukaya mipa kumsomni pahnih mi atla a zonme kani zo khothar branch wai me shwai tu te na tanga zalen thudon danin tuitla hi Malsawmtluanga kumsomni pahnih sanof zachunga champhai din tharni in Tiau lui kama in sa na thoka omani a voin chonhulam khan Tiau lui a hian a thian te nen in chi adai turin an kala vandoi thak takin Tiau lui balukaya hian a chi swalani a thian pa pakhatin chantumin abeya ma se tuya khau ema wangin chet a harsa a Malsawmtluanga hian ama chantum tu hena an pahnia an che swal ai chuan thla mai turin angen nia soi ani he thu bwa sailai thleng hian tuitla hi zon mek ani a zo khothar Tiau khomoile champhai din thara tangin mitlom ngai thanem takin tuitla omna mun hi an thleng to ani kuwaching to le department how to te thukhom Mizoram Arikanat Kuva Growers Association maga shwai to ten chief minister pulal du omale commerce and industry minister pu evroding liana anmu na kaljela nimini somni pali tharukum sangni somni pali thotran ni khan additional director commerce and industry officer lalsang puyi additional director somna le kai shwaina in maga obi tele commerce and industry officer te anchukhom he meeting a hian Mizorama kuwaching to ten an kuwathar hal chhuana konga har satna an to mekle ram leilung fa ten an kuwathar chhuwa market thazok le changtlung zoka an nei theina tur kong dap dan tur an soi hawa All India Arikanat Growers Society le kuwakai noi processing industry nei to te biak po a thoho dan kong om theyang ang te soi hovin malak an tum ani meeting a hian Silal dinamaga President Chuan Mizorama kuwaching to te tan ani thu soin tuna kuwaching thara ara hral chwa torla nei velo te po anhar satna le anmamo te tulanga pianga malak pui antum thua soi lalsang pui additional director commerce Chuan meeting hi alok thak ti in maga shwai to te thanhem ngai na chu fakomati thu soin thohona thatak nei puya asoma director thar an nei dona director thar hawa meeting nei arot bok ZMC masona ZPM thalai anlom ZPM thalai in ni somni pakhat tharukum sangni somni palia Zoram Medical College water jet manga tuiphu chakna mangin in zaina thin cancer dam lo hlotling taka zayani chulo momanti thuan soi ZMC a mithiam sang doctor nurse technician le thoktu dangte thiam na le inrin tona aro puyanti thu ZPM thalai chuan an soya thoktu te an chuangin thlamuan puyom anti thuan soi ZPM thalai chuan Mizorama hrisel na konga in enkol na in ma ason theina tura ma latu health minister pilarin pui kan nei hi athlamuan thla kan tia hrisel na lamain enkol na konga state dang order renga kanom thin chu kalphung tharmi pui sarkar noya aziom zel kan be se tlatani antia state chunga hrisel na in enkol na konga thoktu te thiam na ataka chau chuak tur chuan manrua le khol tha ne yanga ya hetiang konga thiam na le manru thuam chakhi ZPM police in angai poimo ania ati hlotling turin sarkarin ke pen me kani mi puite thlamuang le hrisel zoka kanom theinan thoktu te thiam na le kan health minister in pek na te pathianin mallo somzel ro seti hi kan tong traina ni antibok volleyball thiam lar nam channa na anun na hlan tu ro pui taka vuiliam ani CDF hwalngo ram sipai zalen na swalwanga nunna chanta je mangai thanga kumsom thum paruk ruang chu nimini somni pali tharu kumsangni somni pali khan ri khwa vuiliam ani CDF hwalngo ram hian juni somni pani kumsangni somni pali khan matupia operation anneya he inka na hian CDF hwalngo ram sipai je mangai thanga chu thia arwang hi rikhodar thlen puini en lumen ani nuwa nimin zingdariat khan CDF hwalngo ram sipai choi moina fam kimnen ropui taka vuiliam ani je mangai thanga hi volleyball khel thiam takni NT volleyball club hun thar chinga wengle tuichang ral tan te alo khel to a bet setara tumenga muzat thlan ani to Mizoram volleyball inel na sang ber pro volleyball league po
Lowin lan to chinin Mizoram Volleyball Association point suna thu chua siamin anui thu antar lang ani Mizorama volleyball khelin hunrei tak a nuwa Myanmar tual chung boina chua khan Myanmar rama kirin zalen na swal tu pol pakhat CDF wal ngoram hi azom ta ni Mitchalo chungin lal himpui BA gold medalist ani Mitchatlovanga school chen khatin anin kol hupur lal himpui chu tuna chuan Bachelor of Arts BA Economics gold medalist anita undergraduate result nimin ni somni pali tharuk kumsang ni somni pali thotan ni chuaka pachunga University College PUC zirlai lal himpui chuan economics sa 9.42 GPA aneya Mizorama asang ber lal himpui hi atet lai atangin amit achaklawa achungten amit chaklaudanan shemai lawa akal velin bangte asutak fo wangin amit thalo ni te ancheta a school pa ngaya pokal lovin pol khata changa pol nga thleng chu special blind school dur tlanga akala hemi chung hian pakhatna ani tluan par ani Paul Rukachangin Darlona Zirna Achunzoma HSLC distinction apasa top 10 na alang laudeu chawani Paul som pakhata amit thatlo wangin school chen khatten enkol an hupura ama in le khazir zel chak boxia St Joseph Higher Secondary School in enkol the in beisein anet mitta a art stream topar ani pachunga University College azirna achunzoma tuna chuan rual puile economics a azir puizinga ama tluktu anom lawa asang berta ani Tamu Township hezing khwa a nu pakhat anpong swal nuwa angonga zailum ani Juni somni pakhat khan Sagain region Tamu Township pahilui bula hezing khwa a kumsom limi nu pakhat chu anpong swal nuwa angonga an zailum thu twal chungmi ten an soi nunna chan ta hi Tamu lama thil zuar tur le cha khai dap tura kal chu hezing khwa a pahiluya pong swalani nuwa angonga an zailum thu shiat ania he thu hi juni somni pathum khan hezing khwa a piuso tripol ten anchiatir thu an nai vai mi pakhatin zalen media ashil chanchin an shiat nuwa police ten amuna an endika ache vela an rinhel mi pakhat an mana Tamu Township police station an shwai thu an nai vai mi pakhat chuan asoi Deputy Speaker in hall thar ahong Kolasip Khwang Puilam Community Hall Sakthar Chonimin Khan Assembly Deputy Speaker Pulal Famkiman ahong Khwang Puilam Community Hall honna hun hi an VCP Purbat VL Shwayan Akai Shwaya Deputy Speaker Pulal Famkima chuan thu soin masona chuvoile khata tho zungzung har satwangin anveng mamo thil dangte po ata tola tho zelani tur thu soin sarkar malakna te thlo patroyom zel turin kal khomi puite chu acha Deputy Speaker chuan sarkar chuan Mizoram mason zel nan kong sang sanga ma alak wangin sarkar na thok ai kal lak chungchang tele sarkar na thok pension emo loboral wang emoa khongai na a an chung te na engamoa thun omzeu thin po kalphung thara chuan a omtolo tur thu soya sarkar na shimshim chu interview paltlang vek anga yani atia nazong mek ti tan po anthil tia rinom na taimak na le pathian china chuan lotlin na aumani atibok Lanwell Computer Institution DCA ronzir vero le computer thiamna taktaki du chuan instructor zir chuakin azirtirna ngei ronzir vero admission free ania kanhena zirte chu heng online service te hi athlonin kanzirtir telbok pen card apply learner license apply udiam registration golden card aba card other update and download employment registration solar power backup kan man wangin power supply a har satna kan neilaw July ni khat kumsang ni somni pali tangin class tran torani a city chan ngei theinan ron man mo ro le Lanwell Computer Institution Bichal Moya Building C4A 1 and 2 Amveng South Aizol near Amveng South Bazaar contact 8974287347 8414893410 B, pahnih na Missionry in a chuak don
MZUin nimin ni somni pali tharuk kumsang ni somni palia undergraduate result ati chhuata ka bi koma pani na Noel VLZ pui zobok veng hlun lunglei chu Missionry in akaldon hatim lunglei changa bi koma pani na Noel VLZ pui hi kumsang ni somni pakhat HSSLC exama commerce streama Mizoram puma pangana lo ni to a bi koma ma sonin pahnih na nia Baptist Church of Mizoram Luiah West Bengal filta volunteer missionary turin achuak dona aloina kaushan BCM Trinity chuan result chwa ma zan ni somni pathum tharuk kumsang ni somni pali khan ama thana in khom an buat sai ani khati zong kha tun chumata na kanon ti chwale theiti chuni e